अहानबदा मरोइबा पाउ महात्मा गांधी की 153 सुबा मपोक कुमन गवर्नर ना लुचिंगदना स्टेट के थाकता पांगथोखरे महात्मा गांधी की मपोक निमित अशिना लापदा गवर्नर अजय कुमार बलाना मियामदा यफ पाउजल पिरकले धर्म की चटबी अमदे लाइनिंग लाइशोन गलोना कुमसी चही की ओइना क्वाक तानबी की थोरंग मसी पांगथोकपा होख्रे NCRB na handak ta phongba data amada lising ani kungani thoi kungu homdoi gi oina North East state singi manungda Manipur na khwai gi irang thokpa state oire haina record thamkre amade Royal Academy of Law Oinam College na Dan Usab pangthokpa hukre Mami TV na sandok chaba Manipuri pau mi eng tabiri ba pumnamok po ALINA MUTUM na khurumjare pau sandok na pijare Laibak pumbada Mahatma Gandhi ke 153 suba mapok kumwan National Cleanliness Day Swachh Bharat Diwas haina pangthokna buko Manipur da so state ke thakta Imphal ke Gandhi Memorial Hall da Governor Ajay Kumar Bala Chief Secretary Punet Kumar Gwal Hanagi, Chief Minister and Biren Singh, Manipur Legislative Assembly Speaker T.A. Satapata Amade, MLA Kayana Sharuk Yaduna, Mahatma Gandhi ki mitamda haikat lekat tamduna, ikai khumnaba utkre. Thauram aduga mari legina Governor Ajay Kumar Balana phongdokhibada Mahatma Gandhi ase India na independence phangnabagidamak honabiramba khaknatana achumba amadi non violence ki thakta tauramba luchingba amane mahakna India gi dama economy fagatna ba hotnaramba amadi India bu developed country ama oina ba hotnabiramba sing ado ngasi gi mirol na kawfum thokte mahakna pamjaramba principal adu aikoina sungakna chatminaba mathau tai haike amade laibak asigi Prime Minister Narendra Modi gi mieng makhada Make in India na Make in India gi manung chana lamdam asidasu industry amadi naha oiriba entrepreneur kaya ama semgatuna national amasu international gi market ta pothok kaya yonana Manipur gi economy da chawna mating pangmangamle India na 2047 फाव के मनुंगदा developed country ama oina ba hotnariba asida Manipur ge naha kayana su chapchawa thodang lawri haike loina Swachh Bharat Diwas ase Mahatma Gandhi na pamjaramba lu nan ba adubushu aikoi puna saruk yaminaduna lamdam asibo lu nana thambada puna thodang lomina se haina phongdokhe Mahatma Gandhi की मपोक निमित अशिना लापदा गवर्नर अजय कुमार बलाना मियामदा यफ पाउजल पिरकले राजभवन थादोरकपा गवर्नर के पाउजल दा अखोइना महात्मा गांधी बो निंगसिंग लदुना महाकना पामजरंबा वाखलोन अमदी थबक थरम सिंगबो पांगथोक्तुना पुकनिंग हकचांग अमदी अकोइबगी पम लु नाना थमना बाखोनसे नुमित असिना लापदा अखोइ पुमनमक महात्मा गांधी की वाखलोन बो इकाई खुमनबा उतपो ओइना लु नाना थंबा अमतु ओइबा अमदी शांति लैबा स्टेट अमा ओहेलेसे हाइना गवर्नर ना मखा तारकले धर्म की चटनबी अमदे लाइनिंग लाइशोन गलोना कुमसी चही की ओइना क्वाक तानबी की थोरम ngasi पांगथोकपा हौख्रे थोरम असिगे मनुंग चन्ना अयुक के ओइना सना कोनुंग की फमनाइबी सिंग अमदे लुचिंग पुरल सिंगना सना कोनुंगदा थुंगदुना निंगथौ खुरुमख्रे तुंगदा निंगथौ गी माइकैदगी क्वाक तानबी की फिजोल खुसिनखे नुंगथिल की मतमदा सना कोनुंगदगी निंगथौ यावना मियामगी खोंगचत अमा वांखै थांगापात कम्युनिटी हॉल फावबा चटकनी हाइरे मफम अदुदा थुंगलबा मतुंगदा क्वाक तानबी की थौरम पांगथोकनी
National Crime Record Bureau NCRB na handakta fongba data amada lisingani kunganithoi kungumdoi gi oina North East State singi manungda Manipur na khwaidigi irang thokpa state oire haina record thamkhre State asida maitai amasung kuki gi marakta komja lisingani kungumdoi May 3 dagi thorakliba irang asida violence crimes lising amaga Chamri ga kungataret oike komja lising ani kunganithoi da chatruk ka kuntra mathoi case amadi komja lising ani kungamathoi da Case Chonga ni Fumanga Laikiba Ase, Ying Lurabada, Kangan Hengalakpa, Oike. Ani Shubada Asamna, Tokpa, Watok, Lising Tarama Toiga Chonga, Yankani Toy Lady, report Ashinahai, Laibak Asi Sadul tribe ki Matakta Satabak crime Amade, Muat Minai Ase, Manipur State Apigani, Manipur State Nihan Hele, Lisingani Kunga. Kunga humdoida case chahumga ngapigani lising ahumga chahumga kuntraga mapan kumja lising ani kungani thoi amadi kunga ma thoida case amata leite hairi loina Manipur na awang nongpok asida red case chonga ga chanipan kunga ma thoi amadi yum kai mai thabagi case chatruka chaniga ahum oyuna khwaidiki makokta leire atai atopa case habidi huran chithi tawbada si Atai atopa case habidi huran jinti tawbada case chahum kuntra mi hat pege case ta chamaga yankai mathoi mi hat ke tawbagi case ta chanipan ga taraga mapan kidnapping case ta marfutara mapan rape case ta kunga taret oike crime against women case ta khara hanthare haire kumja lising ani kunga humdoi da case chaniga nifuga mathoi Lisingani kunga nithoi da case chaniga nifuga nipan amadi lisingani kunga mathoi da case chahumga supna oike masi pumnama yenglubada hojik thokliba irang asina khwaidiki wangba thokdok wathok oire haina National Crime Record Bureau gi data asina haire Ministry of Youth Affairs and Sport के Directorate of Youth Affairs National Service Scheme NSS के मिएंग मखादा ngasi hoduna October 9 fauba chathagadaba dan usaf के saruk ama oina NSS Cell Unit 1 Royal Academy of Law Oinam College asigi campus chauna tidim lambige nagyata sit semki thorum ama pangthokre sit sembege thorum ado tidim lambige paringe Oinam kaithel dagi horaga comprehensive school Oinam faubuge amot akai sing Royal Academy of Law Oinamge governing body ge secretary Y Ramananda Royal Academy of Law Oinamge donor O Nimai Chan NSSK program officer CS Saivalini assistant officer CS Nganbi College asigi ojasik amade mahairu singna saruk yaduna sit semgi thorum ado pangthokhe Manipur Police na ngarang Thobal District ki Lilong Police Station ki manung chana leiba Lilong dolai thabi gi ngayok farm amada lupa lakh taragi ransom da fajilamba
फाजिलगा थमलंबा मियोय अनि कनबा ngamkhre haire पुलिस के पाव अमगी मतुंग इना थौदोक अदुदा चेनबने चेनबा लिलोंग संगोम सुमफम सेतु कोरांगदगी एमडी सुल्तान अहमिद कौबा मियोय अमसु पुलिसना वाइथौ पाट एरियादगी फारी हाइरे मंगोंदगी मोबाइल फोन अमदे आधार कार्ड अमा फागतले हाइरे मियोय अनि अदुना फाजिनदुना थमलंबा ngayok farm adudagi पुलिसना DDBL गनगी कार्टियस मरुंग मंगा फंगम ngamkhre थौदोक अदुदा चेनरिबा अतोपा सिंह फागतनबगिदमक पुलिसना मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चथरि हाइरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कोंथौजम केंद्र की मनुंग चन लेबा नंबोल फोइजिंग चिंगिंग मनिंग लेकाई के कम्युनिटी हॉल अमा सानबगिदमक डॉक्टर सपम रंजना उयेप उयुंग तमख्रे उरेप उयुंग तंबगी थौरम अदुगा मरी लेना डॉक्टर सपम रंजना हाइखिबदा सागदुरिबा कम्युनिटी हॉल असे साबदा लेकाई असिगे अहल लमन सिंगना येंसिनबिरगा अमदे थबक सुबीगदौरिबा सिनमी सिंगना निंगथिना सुबीरगा यामना फजबा कम्युनिटी हॉल अमा ओहेंसे थबक शुबदा चंगदबा मपोत मचै पुमनमक सेम सादुना लेजरे अतुबा मतमदा हौरगनि हाइना फोंदोखे ना दसु कॉन्ट्रैक्टर्स इज द हाइजबलिस इज एबल टू रिपेयर द होल से एंड द टाइड ना बट खरा वाटहोल के लेबो खोली बस मेंशन ना बाय ना माइना हाइज के टू न जो तुम लोगना बट नोंग जिना सुन डिले तौरगा तुम लेबनी ना खनजगे हाइज के दुगा अमना कोई हंदक दाम यामना लेकाई कुंगम जगह मयाम से यामना कानब दाम अमा लेबसिगी मखा हंबसिदा अखोइना थोंग अमा फुटब्रिज को अमा साबदो इसिंग हंदक से इसिंग जे अमुक खरा हंदरगरा हाना हारगा अमुक नोंगे चुबगा मोइना वांखलकपसिना मरम मोरगा खरा डिले तौना लेबदु नोंजी नसिबुदि होय का चुरे नोंजी हेड लेपगा थुना पाइखल लगनी है जे नहीं मैं आप तम सके हम अथुर मतम दा दो हे नोंजुदन अखोय लेपजना ने जंदे सखंगदबा सिंगना लाके हाइबा थार रिकवर तोबा ngamkhre हाइरे पुलिस के पाव अमगे मतुंग इना हौखिबा सेप्टेम्बर 29 दा सखंगदबा सिंगना इम्फाल दगी लाखिबनि हाइबा थार अदो ngarang numitang थौबाल पुलिस कमांडोना रिकवर तौबगा लोइना मदुदा चेनरिबा मियोय अमसु हेरोइन कोनना फागले हाइरे फारबा मियोय अदि एमडी इजाज अहमद चाही कुनगा मापन लिलोंग यांबी लेकाइदगी हौजिकना लिलोंग हंगाम थाबीदगी हाइरे थौदोक असे ngarang nungtil pung 3:30 rom taba dwaida थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वाइथौ दा ड्यूटी तौबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमना ड्यूटी तौरिंगाइदा थार अदु खामदुना चेक तौबदा हारिबा पोलम सिंह असे थेंगनखिबने मंगोंदगी महिंद्र थार अमा ग्राम चनीगा निफु हुमदोय मुक्की ओइगदबा हेरोइन हापतुना पुरकवा सापोन कैपकुन मोबाइल फोन अमा अमदे वॉलेट अमा फगत पांगमले हाइरे पावगी मरक थतना अतेम ब्रेक अमतंग लोमिदसे दादा ये मकी गनो थाजब थमो सिगियम से एक्सटेट टीम तिना चेक्सन न लक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामदना मचलबो नाप्शन दुगुम मसिगी युमसिबु असोयंगान पोकदबतगी एक्सटेट टीम तिना नापसेली एक्सटेट टीम ति जुहार हाबदि ngakthokna basemani German technology sinabana concrete toknatina bamatanda kapangul amuk hena hengaladli extract TMT strength is in the grip. Craving some wings? Just unpack seasoned chicken wings. Hot, sizzling, heat and eat. Trust Total for all your cravings. It's totally worth it. ब्रेक की मतुंगदा तराम नोकचरे पाव मखातावा पिजरे पेट्रियोटिक राइटर फोरम मणिपुरना हौखिबा जुलाई 10 मरीदा डॉक्टर थ्याम थुरेस लिटरेरी अवार्ड 2019 पीदुना अवांग थाक्ता इकाई खुमनबा उख्रबा लमदम असिगे सकनाइरबा अइबा मोइरांग थ्रेम राजेंद्रना हौखिबा सेप्टेम्बर 19 दा इखंग खंगौदना लेखिदबदा ngasi forum asigi person नारोइबम खंबा लुवांगना मिफम मपु ओइदुना अवाबा फोंदोकपगे थौरम अमा पांथोखरे अवाबा फोंदोकपगे मिफम अदुदा forum gi former president ya school khoirakpam secretary Rakesh Naurem assistant secretary Laimujam Pratap Singh
Life Member Jula Laisangthem Amade Kunjesor Mangsata Bamnan Jungduna Member Kaya Susur Yake Awa Fongdok Pagi from Aduda former President Naroibam Kambar Luangna Fongdok Kibada Laikidraba Oja Marangtem Rajendra Toydokna Manipur Loan Amade Literature da Mapunsi Katok Lamba Saknarba Aiba Amane Aiba Sina Laikidaba Sima Lamdam Asige Loina Silon Sahitagi Lamda Achauba Hoba Amade Adumak Oiragani Haina Fongdoke Laikidrabagi Tawaina Simbiba Mapugi Nakta Inga Chigna Watabo Oirasno Haina PAWF Manipur Ge Taumi Shingna Ojagi Damak Tony Jake Amade Aibagi Lehoriba Imungi Imung Manungi Awabduso Forum Asina Saruk Yari Haina Fongdorakle Manipur government da matam pumbada hajutnan laklaba wafam sing karishu laitana laurakpa haibase mahiroi khunai bo singna bani haina mahiroi luptaruk na fongdorakle mahiroi singna ngasige khunai asida lauriba thodang ase singthani ngai ne malem da chakotpagi lamda saruk yaduna ahongba kaya purakpada mahiroi singe achauba mafam ama kalle ayat apan akhi akang tujungna Laitana Maning Tamna Mahiroi Singna Mahi Masing Tamba Haibasi Mahiroi Singe Hakne Mahiloi Shang Amadi Campus ta Pressure Natraga Yathang Amagi Makada Mahi Masing Namduna Tamhalabadi Madugi Campus Adudagi Afaba Masak Thokpa Mahiroi Kaidonungda Puthokpa Ngamroi Haina Mahiroi Luptarukna Punna Khuyek Piduna Thadurakpa Cherol Amana Fongdorakle Cherol Asina Makha Taraduna Hai Hauki ba chahi kaya gi mamang da su mahiroi shange campus ta security force thamjinduna mahiroi shinge mahi masing tambada akaiba kaya pirakpagi wafam su laikre ngasi fauba school college university gi campus ta security force thamjinduna mahi masing da ayat apan piba lepina ba mahiroi shange pukning wakhalda aki akhang laitana mahi masing tamjage haiduna campus ki union sing da su Taknaduna lakpa khak natana mahiloi shang loop tarukna mahiroi khudingmak mahiloi shang amadi hostel na chingba singda ayat apan pibidana ba haiduna Manipur laingak ta wafam kaya thamduna lakliba asiki mayokta khangna laurakliba fibam asi mahiroi khunai bo singna bani haina lowi mahiroi loop tarukna thamjanangliba wafam de tungi yumbi oirkadoriba mahiroi khunai kanse mahiloi shangda security force Thamjinduna Mahi Masingda Ayat Apan Pibagi Thong Ase Amuk Hana Matungda Thokhan Bigano Karigumba Mahiroi Kunaibo Singaduna Karigumba Luzada Bathong Sing Ase Tholakpa Tarabadi Lup Tarukna Yamna Lumna Loboloina Taraina Lorok Loi Haina Wafam Ase Manipur Lengakta April Tarukle Star asige tungan bang fam singda security force na thibu humbagi thabiga thabada yamlaba khulai kya fagat pangam kre police ki pau amagi matung ina ngarang security force na Chuchanpur district ke Mabof amade Nepali basti gi lonaba area da thibu humbagi thabiga thabada khulai kya fagat pangam kre fagalaba khulai sing adudi magazine yauba M16 automatic rifle ama single barrel rifle ane magazine mangaloina 9mm pistol ane improvised mortar pumpi ama local made ICE number 36 hand grenade ane smoke grenade ama insert empty case taraga mapan 12 bore empty case ahum 12 bore ge maru ane AK47 empty case mapan 7.62 mm empty case fengi wireless set ama battery wireless set ama BP hamlet ama amadi BP jacket cover amani haire amaromda Imphal East district ke Semai police station gi manung chan leiba Khongham Mantri Laikai Chingkhong area da security force na bom yauna kulai kya fagat pangam kre fagalaba kulai sing adude lens yauba samduk laba 303 sniper rifle ama 9mm pistol ama magazine yauba .32 pistol ama single barrel gun ane pompi ahom Chinese hand grenade ama detonator ani galoina na 36 hand grenade manga 27 detonator taraga manga safety force mari 36 hand grenade ring manga
80 hand grenade ani single BP iron plate tarago humdoi 303 LMG magazine manga insas LMG magazine ama PEK explosive ani tube launching manga smoke cell ama tan cell tarago humdoi ter smoke LR ani insas rifle upper hand gun ama AK magazine ama AK gi kapayariba marut kunga mapan blank cartridge kunga tarug insas ki rifle gi kapayariba maru mari SLR gi kapayariba maru taraga manga 303 rifle gi kapayariba maru kuntra ga manga amadi BP cover amani haide district asima ki Tumbirok Chingkong the Su Security Force na Tibu Humpigi Tabada Kulai Kafagat Pangamkre, Fagalaba Kulai Sing Adadi Pompi gun ama 12 bore shotgun ane Amadi Charger Amagaloyana, Wolfang handheld set ama Fagat Pangam Lehide, Amadi Imphal East District K, Hangang Police Station Yamanung Chana Laiba Hana Chingi, Mafam Singda, Security Force na Tibu Humpigi Tabada Kulai Kafagat Pangamkre, Fagalaba Kulai Sing Adadi Magjun 9mm SLMG. Carbine ama 12 bore single barrel gun ama 12 bore double barrel gun ama local mud barrel gun ama magazine ama galonya na 9mm piston ani magazine yawba .45 piston ama magazine yawba .32 piston ama amadi 9mm gi kapayari ba maru ani ni haide Haukiba September Kuntrada Security Personnel Singda attack Toba Amade Amang Ata Tokhan Hibagi Todokta Maru Oina Janabani Haiba Mioi Ani Ngarang Sagolmang Police Station Yamanung Chana Leiba Yumnam Patlo Awang Laika Digi Fare Hari Police ki Pau Amagi Matung ina Faraba Mioi Ani Adudi Konjengbum Nanau Elias Arunjit Chahi Kungamatoi District Asimaki Pukau Naharup Amadi Haiku Jam Kamba Maite Chahi Nifugam Humdoi Kewa Purjudagini Manipur Police na motor vehicle eki makada drive chathabada gari huranbani haiba mioi ani Thobal district ki Wangjing Sorok Khaibam Laikai gi fare haide faraba mioi ani adudi makak mayum anishur chahi kungo humdoi lilong low tara amadi bogi mayum mirja chahi kunga manga lilong awang Laikai dagi di makhoi dige chakka ani panba gari ama amadi mobile phone ani fagat ne haide Manipur Police Control Room na Thadorok Patrol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam Lambida Lamdam Masige Tangai Fadana Nongmada Jong Dabaya Raba Poche Pudun Lakpak Gari Chahunga Kunga Taret Hariba Lambi Asida Apamayaw Pusila Cray Makata na Poche Pusilakpada Kudong Tiba Tok Namang Chinganingai Oibam from Singda Security Force na akan ba section Tarong Lakotke Manipur District Pumna Makta Pam Dapat Hogdok Sing Tok Namagidamang Jing Amasung Tam the Puna checkpoint Chamaga Taraga Mari Hanguna Achat Oak Sing check the Tagi Haide Amaram da Manipur Police na motor vehicle Eki Makada drive Tabada Ain Kaina Thoropa Gari Taraga Taruk Chalan Kaktuna Sell Oina Lupa Lishing Kuntraga Mariga Chonga Kongat Pangam Le Haide Amade Gari Mari the Gate in the Samsulok Toki Haide Indian Penchak Silak Federation gi mieng Makhada Karnataka Penchak Silak Association na sinuna District Indoor Sport Complex amadi Khelo India Center Kopal City Karnataka da haukiba September 13 tagi 19 fauba India ge tongan ba state amadi union territory yauna team kuntra na saruk yaduna pangthokhiba 13 Singa Mekan Sub Junior National Penchak Silak Championship lising ani kuinga mga da Manipur ge sanaro singna gold medal taret silver medal taruk amade bronze medal mga punna medal taragani pan lorakre championship asige senior artistics pre-teen Gandada Salam Kingshan Maitaina gold Tungalda silver puna medal ani fangke Habom Malengan ba Maitaina Gandada gold solo creative ta amade
training 33-36 kg da silver puna medal ahum phangkhe. Sub junior tungal da Chandam Alexander Maitaina gold medal pre-tin tungda Surungbam Priyanka Chanuna bronze medal training makan under 20 kg da Khoirakpam Hienbana gold medal pre-tin 34-36 kg da Salam Danchenbi Devina gold medal pre-junior 45-48 kg da Abungthoi Haisnamna gold medal pre-tin 62-64 kg da Sylvia Maibamna gold medal pre-tin 62-64 kg da Haubijam Sanayai Devina silver medal sub junior 54-57 kg da Oinam Sagarna silver medal da junior 50-55 kg weight category da Oinam Diobina Maitaina silver medal sub junior 45-48 kg da El Susma Devina bronze medal sub junior 42-48 kg da Sanatoy Warepanna bronze medal sub junior 45-48 kg da Thangjam Thoithoibana bronze medal amadi pre-tin 40-42 kg da Moirang Them Vijayalasmi Devina bronze medal lawrakhibane championship asida Awang Ngangom amadi Chanambam Joy Kumar na mathangshina Manipur team gi coach amadi manager oina luchingkhibane Charuk Yaruba Manipur team gi ngashi Imphal International Airport ta Penchak Silai Association of Manipur na sinduna harau tiyamna okpagaloina Manipur team na chawna mai palakpada Penchak Silang Association of Manipur na nungaiba phongdorakle Aroibada Moroiba Pau amuk khana pizare Mahatma Gandhi ge chamaga yankai turuk shuba mapok kumon governor na luchingduna state ki thakta pangthokre Mahatma Gandhi gi mapong numit asina lakpada governor Ajay Kumar Bala na miyamda yahapaujal pirakle Dharma gi chatnabi amadi lining laishon ngalonya na kumsi chahi gi oina kwak tanmi ki thorom ngasi pangthokpa hokre NCRB na handak ta phongba data amada lisingani kungani thoi kungu humdoi gi oina Northeast state singi manungda Manipur na khwaidigi irang thokpa state oire haina record thamkre Amadi Royal Academy of Law Oinam College na Dan Usab pangthokpa hokre Hoziki oinadi Mami TV na sanukchaba Manipuri Paulusin jare makhataba pawgidamak miyeng tadan review